Jana salam menami tengah-tengah ta JBP hita marianan eduma imasuki hita sadarion ari napinatupan itu hanta bata marhorja paima i torson hita lahwanta martonggo mahita pinujima goranmu Tuhan neruk pelopas kanami mandipar hubani ari sadarion malas uhur nami Tuhan ai dihut kanami parsimada bani ari sadarion say hatamuma oncolan benami mandalan kon genup lahwan nami rosi pasaut kon rosuhmu tandani napor saya hanami hidup maham marsahab maham benami urupiham mahanami laho mangarusi ibagasam Yesus Kristus martonggo hanami hubang amin. Bapak inang kuliah hina holongan ni Tuhan hata ni Tuhan nagabi bonih bohal ni hapor sayonta ibuat mai humbani Yohanes onom ayat 20 sia namano but sonon nini Jesus ma mambalosi sidea ondo horja harosu ni naibata asepor saya nasyam bani nasi nuruhni ondo horja harosu ni naibata asepor saya nasyam bani nasi nuruhni Huria hina holongan ni Tuhan ilobe ni ayat harianta na baru ibasa hitaon tarsurat do sukun-sukun ni simbue dopak Yesus masih bahenon nami asi horjahon hanami horjah rosu ni naibata tentu sukun-sukun na do songonon rado homa terpikir hita ibaga suhur tabi ahamatongon horjah hononta horjah rosu ni nebata bani goluta sadarion nini Jesus ma membalosi kena aymana tarsurat bani ayat harian ta sadarion ondo horjah rosu ni nebata asepor saya nasyam bani nasi nuruh ita haganupan buwe dope ni jupah hitanuanon goluh nalang patudu hapor sayaon namang goluh say jupah opetong sahap age pangabak na kurang patudu biak na marugama say mandoding do hitatong Kristen au habe hujolom dalan hamagwani Rosudo hita marminggu martonggo mandoding apa manangan hatani Tuhan memang sonaido tandani Kristen hita tapi langoti ko managa bedalit madabu hubani goluh pakulah Kristen habe pangulah apa parlaho dom malukus gabe nin masattunni we mana marlahoan bani nama sambor horja langbe say iporluhon parsaoran do pakhasoman pesi barmatin ni tumang parsaha pe do malupus hape paboritu hurni hasoman wido i pairi kiri kita, i paida-ida kita,
ipardiate hita pola hidup rosu ope manjolom bani hal-hal na somader mara judi, mara mabuk-mabuk, mara game online na gati makorhon boys ni panorang ambit na itu mang in maningun tapi masih ada do sarap gak bilang totor urah matubuh ringis rimas ija-ija partinggilan rugi homabani parduiton hita ganupan bonita sadarion marisi si paingat ase manggolu ibagas horja harosoni Tuhan. Horja harosoni Tuhan ijon aima porsaya hita bani nasinuruhni. Tentu secara sederhana Rosuni Tuhan on mangujur hita porsaya bani Tuhan Yesus. Porsaya ijon martuduh-tuduh bani tenger niuhur hubani Tuhan Yesus. Totu tenger niuhur na ni maksud hon ni ayat on aima golu namar pangusandean tong bani Tuhan. Tenger niuhur ijon seng pita menyangkut ondos-ondos ni golutan na pita dopak Tuhanin. Tapi lo bini ai yojur dohita ase manlakah marhorja marpangabak apa marsahap domu bani harosuni Tuhan ta hapor sayaon aima tenger niuhur bani siarap korokon apa na membahen torang pasal naso ni ida ijon ma goluhta patuduhkon na porsaya ai hita domba diar ipatu patuhanin na porlu bani goluhta tenger ma uhurta ijai pori pela pesadia boy ida hita lape sukup homa songon parhira anta jangan langgok homa dumu hubani haporluanta tentu tandani hapor sayonta totap ma pos uhurta bani Tuhan sadadak danak perdalan di atas jembatan Talina Genjang tu halak nama nonton nasonanya dotup ma pangahap pori hita mana matoras ni dakdanakai hita perado haru pangahapta mandipar ma iya mangirikon na ilobeni jana torus das udipar doma dasya mandipar sa ganjang perdalanay santai jana pakdo iya idahon na mardalanay gak ada kekhawatiran Dobda si dipar marsukun mahalak na mangidah na masa ini aliana ha pak duho mardalan ni atas tali na sonin unjadi guruhon hoin ini dakdanakon mamarbanos dengan santai bapakku na birik kunai hubotoh diardo na idalan kon ni ay udalan kon mahoma huboto boy do iya wirik kon ma bapak inang turi-turian doon bayat kon hita ase marguru bani rosu ni nebata bapak tain matong goluta janah makkor jahonsi irik tengir mau hurta por saya betul homa bahasa Yesus na sinurun ni ay ma Tuhan na mangurupi makasomani janah napa orang hita puji ma Tuhan na niha por saya anta amin martonggo mahina Tuhan na bata bapa nami bapa na marhabang sa isurga
Terima kasih mabamu isuruh kamanakmu Tuhan Yesus. Nagabe Tuhan nama ngurupi hanami, maka somani hanami, rosi menjagai hanami. On ma hanami Tuhan, na percaya bani anakmu Yesus Kristus in. On ma hanami Tuhan, na hina somanani mendelani ari sadarion, ondos bamu maguluh nami. Sai rosumu ma ipatupa anjaha iparlahongon hanami. Bapa ahape nasihol dopa konon nami, na ijape sihobas konon nami, sona hape hanami laho makubas konin, hidup nuhurmu ma Tuhan nama goki, nama permaloi mengajari hanami. Sai urupi hamma hanami makubas kon kerupan in, sai pargugui hamma haganupan naburitan, ha somani ham Tuhan nama rutul, jana paru huri ham Bapa, anggo adong sidopak konon na borat bani korupon. Terima kasih Bapa, saya pasu ham megadidak danak ni kuriamu na sedang menghadapi ujian, agena lah meneruskan ujian ni, sonai age Bapa na manurihi horja sigan upari. Pinuji maham Tuhan, on masomba elek nami, ondos nami bamu, marhasoman hapor sayaon, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.